Kakasi auto society ka berngem bagan penlong da kerali bahe lada ka sokra jela bag sokra India kadang yai le kuman halo ke jingda wadan penrung no iketin kasi haka kredit ke bapra jong koriti sensial keri habakren haka nyau trik ujelio aja pesan upusden kakasi auto society Dr. DLL Nonglai ulaong bakimban si ban pelong ikitali bahe haka ni gibenai bagi snem giban sawan lada ka sokra kadang dang benti yak jingda wa jong society. Hakan ni kesengi ke society ke pelong ru ke jinyang jong kedobal ba ke belong sisen sisnem hing doba jayau siap lumpelon silong. Dr. dia lenong lai long bagi jingtho jingta jongki ke pilot haknat sokal India kentop haknat kampoyeng ke sokal India ke office umitilang ba ke office jong presiden dari India ndai haduk menta om simlayo setia yak jubab ke basyai. Ulang bag society kam simla dawa ban penduk no iketin nongway ni ketin English kum ketin soka Henry kidawa ban nalo ketin nongway dai ban penrung iketin kasi kum kawai ketin soka haka jela kenang bagi pajba gen om ya kendu jing ka kasi auto society ka rai ban budin teng halo ke jing dawa ban pelong no ya ketin kasi kum ketin soka nalo ketin English ban penju ya jing dawa da kebakan salaj ban pelong ikan national seminar ke baar kadang ba Delhi house nem ajar pun rio karai bakongsan hene gilang kalong ban budin ru halo ke jing aja ka kawasan haja aspa square feet ketenat an glosial haplau jong driver research institute hamaulai nalo kani ke society ka rai ban pendep no ya ke project ke bahe kata kalong ke kasi dictionary ke balum hadu apu aja kenten beladon ke jing temu bahau benai nailu aja pesan on sabu no hak website na ke benta ke jing tip ki paj ba pada benai no pra on session no ya ke dictionary hak ba ketenar an global berke kasih atau nomor discount se ke akresian bisa ya ke society. Hakan ni kesengi ke society ka pelong ru ya jingjit ya kinong gitkam thamai na kam tak samoi trikam jong usnem aja apsan hado al penyau kinong gitkam kentop e Dr. DLL Nonglai kum presiden vice president Dr. Kedi Ramsey general secretary Dr. Ronald Khashing joint secretary ba E Kharpran finance secretary ba P Khashing treasurer ba kinong klau na logi weipan bangin pendap no ya ka wei ka project ke bahe kata kadai ke kasi dictionary kasi English dictionary hakini ke dictionary kan donro ke jing penbiang ya ke bangi on ka phonetic transcription ka bamat ban penbiang ya ke jing keno ke sur ban keno ya ki kentien kasi tikan ni kanong ka dictionary kasi dictionary ka bahedo hadu menta ngilala bandlum kumbaar poar hajar ki kentien but ngidon ke jing temu bahau benai nailor ngin sabu no ha ke website jongi na kam ta ke jing tip jing pai ba but hau benai no pra jongi ne kasnem ngin session no ye ke kasi dictionary bala fund ye ke ne ke project daka Directorate of Arts and Culture Government of Meghalaya Badaka Khasi Hills Autonomous District Council. Tie hakaban penurlong ya ke jing penrong ya ke ketien kasi kom ke ketien sarkar apo ke jela bad ke jing penrong ya ketien kasi apo ke kernet ke bapra jong kriti sensyar ke kasi auto society kam sim sange kembali se pi ki media ki perkhat bangi la sengabjar ndai mentang ngidan ke jing pensyai pa ba ke bangim sim dapen bena hai kilat patai kubor ki snat jongi lani ki unit jongi hai keleng ke bri nyutrep kentop ya snat nongston snat mairang snat nongpo snat kliriat snat jawai snat maukerwat kini ki penlong ya ke jing pensyai pa ba daga pekilet si ki school si ki college ban pensyai ya kadi ke jing dan kam baga tin jongi kan yo jing itu da activity sensyar ki jingtho jingtar ki jongi ki la pilot ha ki ministry ki affair hamtam ha ka Ministry of Home Affairs kumjuro ka office jong prime minister ka office jong president jong dari India dan dari hadu menta ngim simyo ya ke jawab ke pasai ni i kumba ke sarkar India kamdan ya ke jing thumula ne ke intention ban amen
lani ban penbha ya ka kernit ke bapra jong riti sunca de halor kene kanorim ban agaleng jongi ikwa ban buddin biangi kene kam isnem ke bakhadu kade kasem ar hajar lai abala pendung katu kani kikten ke batmai hapo ke kernit ke bapra dan rei hagitu isnem wala ke jing dawa jong khasi othos ka long ke bajur la dawa la kamslem hanrei namar bak sarkar kampat simpas lani sim ya ka rai lani assembly resolution ban pendrong ya ka tin khasi hapo ka kernit ke bapra ke jingdawa kadang long betang na ke khasi author society bat ke jingkren jong ki MP ha parliament na ke leng jong sarkar jela kelale suki palat bat kumta ka sa teng ke kam dan rei menta ke sarkar jela gasnem arajar khatra mo arajar khatra kelasim ya ka resolution dak assembly ban kerbat ke sarkar India bat nagreng jongi la follow up dimenta kam desyo bandang susngap kumtu bat lada ka susngap na lorba kitin jongi ka along ka weni kitin ki bala kham sakman hamtam lada khen ki jajtin hangni ka than setai lammi ni lajno ka asmis ka bala long lupa ka kitin bala itu da kariti sunshar ka kitin jongi la dan sakmat tila da kim pediang kadai kuma pi ong pi kala bandong ke jing iben ye ka kitin jongi kila ayeng ye ka jela iklam ai ka kitin ngilong ke jela ke ba klem la ke jong ke kitin ti ka dan hangta ka jing snow ba ka sarkar kami kam snap lani kam ai iki jing dawa hok jongi kanu ke jing ban penong kitin sarkar ya kanu ke kitin ka ba hapo jong ke jela kami zo kedai ka state official language nalor ke English Mizoram ti mangi hangni ngidon ke English kom ke state official language amdan jing amdan ke lenti ke ban khang ban penong ye tin khasi sakoi pat ka official language lan kitin sarkar nalor ke English ngim ong ban pendu no ke English kom ke kitin sarkar hanrei badai ban pendrong ye ke kitin khasi kom ke pat ke kitin sarkar po jong ke jela khnang ba kini ki jing agaji dai jong ki pai ba but ki department sarkar ba fair kinum long sa ki jing kum ma kalong menta bon ki pai ba ki sitam jingmat ban ye kendo ki officer sarkar ki bom nang khasi kata dai ke we nang ta bon ki department ki barang pha da ki jing tho ha ke English sya ki snong kendong lani si ki seng ba fair po jong ke jela Meghalaya da ki jing tho ha ke tin English ha ke ba ki pai ba kim das no thu ha ong no menta wat u khasi ru hap tho da ke tin phareng ha khasi ti kani kalong ke ke ba ngim sola ban su pedang sa hadu menta namar ba ngiladan la ke tin ke baladan ya ka standard ke babiang ke bala itu da ki Bor University nadu Kolkata University Guwahati University kanehu bat baro ki university ba menta nangta bala itu ro daka UGC jongka sarkar India ti kaktin khasi kala biang bha dan kerdan ke ba la ban longka official language jongka jala menta ka singi ngelarai dadangi i ba ke sarkar hake jela lani hadali ki kuman ye ki jingyar dawa jongi ngimban se ban penlong ya ki rally ki bahe bati procession ki bahe hakini ki bnai bat kisnem ki banwan penlong biang ya ka national seminar kan dai ka sien ki baar hang thia nong ba delhi ha ka snem arjar arpon reu ban pensngau sya sarkar India ya ke jing dawa ke jongi ban pendung nak tin khasi apo ka kernet ke bafra jong riti sisyal nangta kawai pat rai ke pakomsan kalong ban budien ha ke bedai bat
ke jing ai jong ka Department of Arts and Culture ya ke jaka hangtai hapo travel ha compound jong travel research institute Maulai ke jaka ke basan hajar arts pa square feet ke bala alat she ke khasi author society handrai ya ke proses ban hand over lani ban ai tino ya ke kendau hadu menta empadap ti ngilekut ban budien bag sorkar kan state no ekani nang bang yo tei no la ke jong ka office